Metronom. Ini putra konik. Putra koning. Putra koning, guys. Ini anak sakti, guys. Anak sakti bawa 2 pasang, teman-teman. Mau ke Jawa tapi gagal. Sudah. Siapa? Sudah beri. Oh. Sudah beri. Bapak datang. Tanya api mancing lindi. iya mun kok siapa sih ya col kade keluar kade. Munisi baru. Iming-iming. Ngecer njer. Oh tak ngecer. Oh lonas. Iming-iming, guys. Oke, doon. Berem pecek kuning mining 10 jan. Oh 10. Ini apa nyaman, Mas? Oh, sajam. Sajam, guys. Bapak Sunar Koti. Ini siapa ya col kena? Tak kecil. Amolat. Abunto. Ada duit ah. Duit tuh, Bang. Enggak tadi anu bodoh-bodoh hidup ada. Ndak mesti celeng dek sambil. Kering. Oh kering. Ada ya? Ada kamu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Senaser 2 pasang. Takut. Ya. Ini guys yang punya Bapak Sunar. Kerap Pak Sunar? Kerap? Abo minta kerap, Bang. Makai petong kali kerap. Kampian dulu. Bojoku nakal, Pak. Makai seminggu 2 kali kerap. Cocok nih, Pak. Coba nilibu sih. Kalah ke bebele. Cocok. Kerap kok. Kan ada di babu. Ini sajam, guys. Jadi ini kayaknya ada sapi yang mau dilepas, guys. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Sar. Salam supaya buru tulu buru, supaya mikir tulu mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.